Yes, bakunzi bacu nizere ko mumeze neza, turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubizi Shami TV tubagezaho amakuru ibanda muri politike, siporo, umuco, imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye, kandi amakuru uzasanga tuvuga mu karere k'ibiyaga binini, tuvuga Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ahandi hatandukanye. Bakunzi bacu n'abahungu babiri, umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'umuhungu w'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. N'abasore babiri beza cyane b'igikundiro, n'abasirikare bakomeye, nta mikino bagira. Ndaje mukanya tubaganireho mbabwire ese bakoze iki mu Burundi, ese ni ikihe kintu cyatumye abantu bavuga, kuko ibintu bakoze byatumye abantu bavuga bati bati dora abasore b'intarumikwa, ati dora abasore biki ewa bigufitiye rero muri aya makuru n'ikiganiro ngufitiye. Ntujye kure rero, ubwo ndaje mukanya tubiganireho mu masegonda makeya, ntimujye kure. Yes, ushobora kubukunda amakuru n'ibiganiro nkugezaho ariko ukaba utarakora handitse subscribe, kandi uriko kanya keza ukanda subscribe, wamara ukanda subscribe canke sabone ukahita ubona amakuru yacu akugeraho. No kuvuga ngo ninzanshyira amakuru azagiteza kuri telefone yawe bidasabye ko ujya kuyashaka ahandi. Bakunzi bacu, ejo ku munsi w'ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani niho twibukaga iminsi 6 iheze umusirikare akomeye cyane Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yitabye Imana mu rupfu rwamusanze hafi y'ibitaro ubwo yagabwagaho igitero n'abari bitwaje ibigwanisho. Bamurashirira amasasu menshi harimo n'igisasu cya rokete, maze kiramwica. Bashashiro n'amasasu menshi. Icyo gihe abari bamurinze nabo bahasiga ubuzima kugira ngo hatagira n'umwe urokoka. Nta n'umwe warokotse muri abo ngabo bari bari kumwe na General Adolphe Nshimirimana. Yari umugabo rero ukaze, yari umugabo ukomeye, yari umugabo navuga wa kabiri mu gihugu. No kuvuga iyo itegeko ryatangwaga na Nkurunziza yari perezida w'iki gihugu, yabaga ari umwe, ariko noneho itegeko nanone ntabwo ryashobora gushyirwa mu bikorwa atarirebyeho uyu mugabo Adolphe Nshimirimana atari haye umugisha. Rero yari umugabo mu by'ukuri ukaze, ukomeye, ku buryo abantu benshi baravuga bati uyu mugabo ni umugabo w'igikomerezwa. Rero yabaye mu ishyamba, birumvikana na perezida Pierre Nkurunziza ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Aba bose babanye mu ishyamba mu bihe byari bikomeye byo kurwanya ubutegetsi bwari buriho bwa Pierre Buyoya. Icyo gihe birumvikana babufataga nk'ubutegetsi bubi ndetse bukoresha igitugu, ntago byari ibintu byoroshye. Rero baza gufata ingingo ya mbere yo kugira ngo baburwanye, ndetse biza kurangira habayeho gusinya amasezerano ya Arusha. Icyo gihe rero yaje gutuma CNDD-FDD ijya ku butegetsi, murabyibuka. Rero iyo CNDD-FDD yari muri abasirikare bakomeye n'uyu munsi bariho, ariko hari n'abapfuye birumvikana, harimo n'uyu nguyu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, harimo abitwaga Atanazi Kararuza, harimo abandi basirikare bakomeye bagiye bapfa, ariko harimo n'abandi birumvikana bagiye bajya mu bikorwa bya kudeta byo gushaka guhirika CNDD-FDD ku butegetsi. Murabyibuka ibya kudeta yabaye muri 2015. Rero birumvikana harimo abapfuye, harimo abo abakiriho, harimo abahunze. Yari CNDD-FDD irimo abasirikare bakomeye cyane. Rero bamwe rero mu basirikare, ndavuga perezida Petero Nkurunziza ndetse na perezida Adolphe ndetse na General Adolphe Nshimirimana, ni bamwe mu bantu bari bakomeye muri uyu mugambwe, ariko bakaba ari n'abantu bari bakomeye bakavuga rikijyana. So rero basize abahungu babiri, abahungu b'abasore bakomeye. Ngira ngo murabimuzi Lieutenant
Nkurunziza Kelly uyu nguyu n'umusirikare akomeye cyane mu Burundi ndetse n'umusirikare nawe ngira ngo mwaramubonye ubwo hari kwizihizwa isabukuru y'imyaka 59 y'ukwikukira ku Burundi uburyo yarahagaze yari umuntu yari yambaye abantu baravuze bati uyu musore kabisa nawe arahagaze nkase ameze neza nkase rero uyu musore Nkurunziza Kelly nawe no musore mu byukuri w'intarumikwa no musore ukaze no musore w'indyamunyu nkuko bivugwa mu gihugu cy'u Burundi rero ahangaha hari n'undi musore rero wa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana uyu nawe yitwa Nshimirimana bari mu gisagara ca Bujumbura abasore babiri baraganira ibyo Burundi baraganira iby'ababyeyi babo birumvikana bombi ababyeyi babo barapfuye ariko bahagaze mu cyuho bahagaze mu mwanya wabo urebye Nshimirimana kuna hagaze iyo umurebye uhita wibuka neza Adolphe Nshimirimana iyo urebye Nkurunziza Kelly uburyo ari umusirikare ukomeye kandi ubyishimira ubona yuko nawe ahagaze mu cyuho cya papa we nyine icubahiro Perezida Petero Nkurunziza n'abasore rero mu byukuri babiri bakomeye ubona ko bafite icyo bashaka kugeza ku Burundi rero kimwe mu bintu byatumye abantu bavuga n'ukuntu bari kumwe n'abasore babiri bahuje amateka ababyeyi babo bahuje amateka uburyo ari inshuti uburyo bakundana uburyo bakunda kugendana uburyo bifotoranya uburyo bakunda kuba bahagararanye n'ibintu byatumye abantu benshi bibaza ahangaha hari ijambo umwe yavuze ati keretse twese dupfuye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana niko yabivuze atarapfa ati kereka twese dupfuye none byarangiye koko aba bagabo bombi bapfuye ariko basize abahungu b'abasore kandi bintarumikwa byatumye abantu bavuga amagambo menshi reka mbabwire nka commentaire abantu benshi bashyize kuri iyi foto hari nk'uwitwa Claudine Kamariza ati none yapfuye wenyene ati nimba yagomba ko dupfa twese ati barapfanye hari witwa Cimpaye ati uwo wundi ninde komenye umuhungu wa nyakwigendera perezida wo nawe bari kumwe ninde nkuko nabibabwiye uyu nguyu ni Nshimirimana umuhungu wa Adolphe Nshimirimana nyuma hanyuma witwa Desire Ndikumana yavuze ngo wubahwe nibubahwe bano bantu Fatuma ndayahunda yavuze ngo ni ingabo GKR trio yavuze ngo abasore b'indyamunyu n'abasore b'indyamunyu hanyuma Nshimirimana Ismael yavuze ngo Burundi bw'ejo kirimo abagabo Burundi bw'ejo burimo abagabo biragaragara rwose n'abasore bakaze cyane Asima Kelly niyo ngabo yavuze ngo RIP cyangwa se rest in peace cyangwa se requiescat in pace uko bivugwa mu Kilatini ari kuvuga ngo nibaruhukire mu mahoro hanyuma Desire Donner Sabushimike yavuze ngo yes indeed ngo kiretse twese dupfuye niko Nshimirimana yavuze n'ijambo yavuze rikomeye none uyu nawe niko avuze hanyuma Alex King yavuze ngo ni ingabo nk'abavyeyi babibarutse ubarebye nyine abantu bose bari kubona aya mafoto ko bati aba nta basore kweri hanyuma Nzoyibehera Simone yavuze ngo mwaberewe cyane muze ati mwaberewe cyane ati mumeze neza mwambaye neza hanyuma Junior Joseph Ntirandekura yavuze ngo nibakomere mu mukama ati nibakomere mu Mana Samuel Nkinahamira yavuze ngo Imana ibaje imbere ibibondo vy'u Burundi urumva ewana rwose umuntu babonye arahitagira icyo avuga witwa Tiba Pati Ukwaju yavuze ngo respect bubahwe hanyuma Legonce Toleto Nkeshimana yavuze ngo ko bari baberewe cyane bari baberewe Gwatara Ejide Niyonzima se aba bahungu bagira ubutwari bwa base aba bahungu bafite ubutwari nk'ubwa base hanyuma Flora yavuze ngo bubahwe Claudine Nkuna yavuze ngo respect hanyuma
ni komantere nyinshi zagiye zishyirwa kuri iyi foto. Abantu bose babonye umuhungu wa Nkurunziza, umuhungu wa Petero Nkurunziza Kelly, ndetse uyu no muri Leta birumvikana, ndetse na Nshimirimana umuhungu wa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, bifotoranyije bahagararanye. Mu by'ukuri bituma abantu bagira byinshi bavuga. Rero ejo nk'uko nababwiraga wari umunsi abandi bibukagaho intwari yabo Adolphe Nshimirimana wafashije mu kugira ngo igihugu kibe gifite umutekano, ugifite ubunyene, kuba barakuyeho ingoma bitagiye y'agahotoro, ubutegera intwaro bitagiye y'agahotoro. Rero bakaba bari mu by'ukuri mu gihugu uyu munsi wa none, nubwo ibibazo bitabura ariko igihugu bafata nk'igihugu gitekanye. Bavuga ko rero uyu Adolphe Nshimirimana yabigize mu ruhara. Rero uyu Adolphe Nshimirimana ndetse na Perezida Petero Nkurunziza nubwo bashengeye, ariko basize abasore b'intarumikwa nkuko nabiberetse, Nkurunziza Kelly ndetse na Nshimirimana umuhungu wa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. So rero twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, kandi subscribe gusa canke sabone, ubundi ukajya amakuru aca gushikira umunsi ku munsi. Bakunzi bacu turabakunda, amakuru yacu nakagaruka mukanye tubafitiye n'ibindi byinshi byiza. Ushobora kujya muri commentaire ukagira icyo uvuga. Turabakunda. Shalom.